نادي تنام دبجم يعني وقتی بحثا اف چکش بو چه هاتی هلدان هدف وی چکی چیه اف چکش بو کو ما في گلی کرد دهندری دستوری دا به شکرن بله آزادی گلی کرد دهندری دستور دموکراتیک یا دهندری دولت ترک دا به شکرن و ما في و به پاراستن اف چکش بو یکی هاتی هلدان اگر اف نیکرن و مجال پیشیا کردا و نبد آلی سیاست دموکراتیک دا حتی نا وقتی زانین 10,000 انسان کادرین پارتی سیاسی دهندری ترکیه دا 7 سالانه و ناسکرینه و چوا چکی بدانی نه گره که ظروف وی چه بود و اف چکی دست پیکی وقتی هاتی هلدان ریبرتی نگوتیه اما چک هلگرن حتی اف چکش بو هدف کی هات بو هلدان اف چکش بو کو انکار کرنا لسر کرده هبو اگر مجال پیشیا سیاست دموکراتیک و مجال پیشیا جواکا کرد و مجال پیشیا پارتی سیاسی کرده و و کرد بکاره به اراده خواه بین سر زمان خواه بخوینه سیستم خواه دموکراتیک پیش بخه احتیاج و چکتونه بله demek ev lazım. Eğer ev çeyne be çek nayin dani. Dewe mani. بله Vakti Suriye under ev gotuna got jbur ve ki got. Lazım şam bejin. Ardiya ve ya kanuni çib. Ardiya ve ya siyaseti çib. Enkar kirin liser kurda çeyne beydi. O iriş be seknandın. Despeki gere şer be seknandın. Yani despeki حتی gava بحثا کنگره جدی که yani qasdamın ev. بله شهر گره بی سکناندن مادبه تو بحثا چک داینی بکه و تو ایریشی لسر قوات عسکری بکه قوات عسکری سلاحی دانان وقت تو ایریش بکه پس بویی که لازمه دست بکی شهر بی سکناندن گاوا اول گاوا دوا گره که دستوری دا مافی کردا بی ناس کرن ایرادا کردا بی ناس کرن آلیوی حقوقی سراس ببن هنه قانون ترکی بین گوراندن هنک دستورا ترکی به گوراندن چرچوا کو کرجی دندری مجلس دا جی خواه بگیرن دندری اداری دا تو جی خواه دا بگیرن خواه بکار ببری ببن وی چاقی تکار بحثا وی بگیر اما هگر گاوا اول شهر نها سکناندن پکی وقتی شهر نه سکناندن پکی که چوا کنگری خواه چی بگیر مثلا از وکی اوی درید بگیر وک سیاست مداره کی ببیجم yani هگر شهر نه سکناندن پکی که چوا کنگری چی وقتی ایری شبن اگر که دست پکی گاو بین آویتن شقیبر دولت ترکی و گاو بین آویتن حتی کو بکاره کنگره چی که حتی بکاره هن قرار بگیر حتی بکاره هنک تشتا سراس بکه مافی کرده اگر نه داین اراده کرد نه برخگن سری خوش عالم را بطاوینن و سری واجه کن و تخمینه مدار بر اپو اف گوتنه جی نگوتیه گوتیه اگر سیاسی حقوقی کرد بین ناس کرن و چاقی امکار بحثا يعني وقتها قلتني أفد سلاح قاوه هری دویه بله سلاح قاوه هری دویه بلا ملاطی ما باش بفهمك بله نه کرد به سیستم خویا دموکراتی به پاراستن بله سیستم نتو پرستی کرد نایم پاراست ام ویش خورا هد يعني اساس بگیر شکی نتو پرستی گله که شغلان هلوشیان کس وک هتلر نتو پرست نبو چه جیاد؟ تکچو کس وک موسولینی جی نتو پرست نبو او جی تکچو که وک صدام جی نتو پرست نبو او جی تکچو کس وک بشار جی نتو پرست نبو او جی تکچو قصدم چیه؟ کرد گره که لسر دموکراسی و سوسیالیزم خواب سیستم بکن ریبرتی تخوازه ویج مره ببیش بله ریکاوه سوسیالیزم دموکراتیکه وینه لسر وی اساسی خبری خستن بکنه حتی ما قبیل جینک ام مجبور لسر وی سیستم دموکراتی خبری ببین چونکی تخواه لسر دولت نتوی بده چی کرن صنفه کی کرده و حکم بکه ابناوی عرب کرد به فرق خودتون
يعني جبو كردا بو كردا فرق خاطرنا زماني كردية اما اوجي ظلمتك اوجي تعدايتك شكي سرو ريبرتي شد بيجي ذهنيتها دولتي دا تجار ديمقراطيك نابا دولتك ام شد خوازن دولتك كو حرمتها ديمقراطية بجرا ام ويت خوازن يعني دولتي هي جرى حرمتها ديمقراطية بجرا مثلا انا دولة اوروبية دولة حرمتها ديمقراطية جرا دي قصد بجا قال لك نتوني ولانا زماني وا مدرسي وا حرمت اما دولة قصشية يعني كرد جراك خيال اخوان نا دولة نتواكي كو حشكبة نافي خوا كردي به نافي خوا كيبه بلا او به وي برزغريكا كرد على سرنا به ودي سا كرد بندس ببن ودي سا كرد فقير بمن ودي سا كرد بي ابولي بمن ودي سا كرد جداتا جن هيش دولتين نتودتنا بله تاكوشينا جنوي بسكن جن نكر خو آزاد بك دولتنا تويد ريبرتي چش مرد بيجي دوي مساج خداد بيجي من سيستما دولتي داويلي آنية اتخوازم سيستمك سوسياليست ديمقراطيك بدم چيكرن كو جواكا كرد بكار بخواتي دا بين سر زمان زاتا پارازنامه داد بيجي در ريكان جواكا دا خواد گهورن ريكا كو عالم حمية جربان دي وفاشلة يعني شكلنا دولتك نتوى بله فاشلة يعني أنا فاشلة كيت شكرية ووندا كرية يعني جلكي كيفن عالمي الخوا كرية جربان دي أمنيكا كرد بجربين شيء نابه جرباندن قرش گرتيه جواكي خوا بندسر كان مثلا مثال كي بچوك بدمج بو خوش بفهم كرن نهاد سوري دولتنا تربو چش جواكا سوري را كر تشتك لك امجي بكن عينيه نه مسألة سوريا نه مسألة فلانة امجي بكن عينيه امي دفج آزادية خبردن امي دفج ديمقراطية بردن جبوي كي تشتك وقت خوازم ببجم چيه ريكا كتني هيا بريكا نتوا ديمقراطيك انجح تخبو جوره سوسياليزم ديمقراطيك حتى دولة شيء بنجيب ما يذكر كرد جرك هيج خيالي ويدا دولة نتونا بدولة نتوهبه كردي وانا بكن كردي قتل عمر درواز افراستيا جرك هركس فهم كبر كهنك جبوتنا معاذ ببن فقط تجربة دنيا هنا اوروبا بلا دولة نتو درواز كر ام نيجا جلك يا عالم الخوكري جربان دي قرش قرتي ام واجلي قتيل الخا بكن ام بيجي والله ما دولة شكل ابو شي نابه سيستمك انه ساروك جلك نهج مره شكري بس خذوا فيش بيجي بو كزمان بفهم كرن جلك نهج مره شكري بيجي الخابك افي جلي جرم الخابك امي بيشنتي روجلاتان ابين بكن اگر مصاب بله ازوخان نيرين دبيجم بيواجو نداس بكر بله شكي بيواجو وصا نر حتى وصا داس بك باخفتنا كي خلاص ببه براتيك غاوي براتيكي لازمن غاوي عملي لازمن وريبرتي بريجي يعني مسؤولية جواكا كرد ومسؤولية إنسانية دانيا سرملي خويا يعني 26 سالة وبري ويجي تقريبا 5 سال جيانا هو مسؤوليتك ديروكي دانيا سرملي خويا ومسؤولية خويا ديروكي جي بخد بيجي جانات بيجي مسؤولية مني أخلاقي هنا از مسؤولية خويا أخلاقي بيكتينم يعني 26 سال البر خود ده تك تناغه وفلسفاك بيشخص دنيا هر كسي تقول امرالي وي حركات قشتي كرد حمية تصفية ببن شخصي ريبرتي دا كرد حمية تصفية ببن اما فلسفاك انه درخست يعني براديغما كنه درخست امرالي بيجي هي فلسفانة توا ديمقراطيك عالم حمي ايدي ناف نتوي ايدي جواكا ناف نتوي ايدي انسانيت حمي شافي خل امرالي چرا عالم حمل هبيا أخافتنا ريبرتي بود دماغك مسؤوليتك ديروكي يا جواكا كرد يا إنسانيتي از نتنج بو جواكا كرد بيج جبو إنسانيتي جي مسؤوليتك ديروكي دانيا سر مليخوا ودبيج مس از في مسؤوليتي راد كم سر مليخوا از في مسؤوليتي راد كم شبكي يكو اف حركات شكري اوه يكو مرحلة شوبان دي اوه يكو جنيدا فلسفة كأنه جبوا في حركات زندي بك ديسا أوبو وديسا روشان نهاجي
عین دیسا و مسئولیت راد که تشتی کجمت خواستن وک جواکا کرد اد بیشم وک حرکت سیاسی کرد ام و مسئولیت ام جدا این سر ملیخو بله نه تنه ریبرتی تنه یعنی نه تنه ریبر آپود تنه دا این سر ملیخو ام جی گره که و مسئولیت خواه بحثن و مواجب خوی نتوی اخلاقی بکن و هر گاوه که ریبرتی باویجه ام معناوی باش فهم بکن ام چوا پراتیک بکنه ام چوا عملی بکنه ام چوا گاوه عملی باویجن ام وکری دبیجن يعني و كرد جرى جواكا كرد وإنسانية حتى كسن ديمقراط از نه بحثا كردات هنتكن بارتين ديمقراط هنا هزين ديمقراط هنا جرى في وظيفة دين سر مليخواش بركو آشتي قاسي الشر جرانه حتى جرانتره نا مثلا الشر تو شر دكا آشتي تبدا فهم كرن تو ذهنيته هي بجوره تو مرحله که نه آشتی نه شکل صراحة دم درشت خواهد تکوشینه که ديمقراطي نه تکوشینه که روژه که يعني اف بانگوازی بنگه مرحله که آشتی نه یا اگر دولت ترکی خبر بین بجازه به مسئله چاره سر بکمه و سرکفتنه که مظلوم به خدست خود ترکیه تایبت و ده منطقه ده خودی باندور به لیبالی هگر وی سورجی خراب بکه وی مرحله خراجی بکه روشا ترکی جی وی خراب به بلا هیچ باور نکه که دولت ترکی ناتو دایه ولا تشتک پینای نوصایه ذهنیت دولت نتو ایدی هلدوش يعني گره وی بزانم جبوی که اف سورجاس اف مرحله سروکاتی دست بکره حتی نتنی مسئولیت کرده دایه سر ملی خواره براو مسئولیت ترکاجی دایه سر ملی خواره شما پرسگری که تماما چاره سر بکه پیشیا وی کشتنه بگیر پیشیا وی شری بگیر وی راستی گره که مرو خوشک تی بگیر